Assalamu alaikum YouTube көршілер. Талас облысы Қарабура базарында чөп базарға келдік бұл жерде. Бүгін 5 февраль болып қалды 2022. Чөптің базын білейік қанша болатқанын. Ушу жұмада. Ушу айда да қояқ. Но қаншадан кетіп отыр? 350-ден кетіп отыр но чөп. Ата қаншадан деп тұрды? 360-қа түштір бе? Çöpün bazı. Nakelürüz. Çoğap köptür. Kim var? Eğer alatığımızda optomalatığımızda çöz. Ya. 350 dolar. Kim var? Kokmokça. Ekinci şavuk. Ekinci şavuk çöptür kimden? 350'den bol kaldı o? O, kim var dem çöz de. Daje kim var? O, daje kim var. Jetkis veriyoruz. Dastapkazı var. Kaça çeyin jetkizestir? Bu Karaburan içi. Karaburan içi. Manas rayonuna alalım diye çıkıp. Manas rayonuna alalım o şeyini laper o şeyini bir sat bir poz. O şerden alıp ayakta doğru kutuçka. Manas rayonundan gel otta. Benim çöpüm var da Manas rayon. Жақсы екен. Tegerik demez. Çöpüm var. Ben номер айтып қойыңыз анда. 0704 82 84 48. Uşu номерға çalsаңар арзан эле апарып берет. Арзан эле апарып берет. Да, сүйлөшөт. 508 жазбай. Да, 508 дейт. 586 51 62. 86 51 62. Ошо номерге да чалгыла. Алып барып берет. Көк мөк чөптөр экен да көрүп тургандай. Жакшы, рахмат келер. Hayır, telekanal. Турар ТВ. Турар ТВ деген. Қарабура мал базар десеңіз шығат ана мен ошо жерден подписка кылып коесуздар да. Чыгып калат кечинде. Ага чейин ачып калабы. Мындай. 350'den болуп калыптыр чөптөр. 350'de. 350'den кем бар. Даже кем бар. Чөптөр жөө кадимкидей түшө баштаптыр, жакшы. Я. Алейкум ассалам, кандайсың? Чөп көк мөк чөп турган о, сонун я. Күн көргөн эмес. Күн көрбөптүр деседи. 350'den. 350. Кем бар? Бар малда кыттан бери. Доставка бар. Карабурага. 200 бар. 200-түгө. Комментарий жазыңыздар. Эгер керек болсо мынакей шефтер апарып берет экен. Комментариңерди булар шефтер окуйт, анан ошол жерден байланышасыңар. Всё. Рахмат. Бүгүн 5 февраль 2022. Кайталап коёк. Yerде 340'tan кетип атат чөп уже. Өзүнө эле тартылар. Чөп түшкөн. Ассаламу алейкум аке, кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы. Сиз чөп бар болсуз үйдө? Бар. Канча түк? 300. 300 түгө? Мындай тазабы или? Таза. Таза, көкмөгө. Канчадан бересиз? 320'dan бери. 320'dan болсо бересиз. Телефонун калтырып коюңуз аке анда. Аз пауза кылып турайын. Телефон номер 554 12 29 72 экен. Ушу номерге байланышкыла. Акебиздин адрес каерде эле? Сулмаймак. Сулмаймак дейт. Мынакей. Доставка барбы? Алам дегендерди. Же өздөрү алып кетеби? Алам дегенде жакын жер болсо доставка машинасы не алам. Ушу номерге байланышкыла акебизге. Рахмат. Азыр жем базар тартайык, да эмне болсо тартайык барып. Биз менен болуп туруңуздар. Тартпайчылар жаштар. 0508. Жа номер кайталап коюңуз, ти айтып аткан. 0508 86 51 62. Жана доставка Карабурага деп аткан, Доставка Карабура, Талас областы боюнча доставка алып беребиз. 350'den деп атырса, азыр 340'dan болот бу жерде. Мына чөптүн бардыгы. Жем базар, гүл базар. Сіздердікі өже? Өзіңіздер өстір. Соны екен, тәнтөні. Қары қандай? Заказ менен келді да. Кішінелі заказ бұл, келді. Бұл заказ болған, ошылар алып кетеді да. Атак, қаншадан болып отыр, не болып отыр? Живой гүлдер екен. Ютубқа?
Бул эженин үйүнө алып тапсаңыз болмок экен да. Кой. Жок, үйдөн неме кылсаңыз болот, ма видео тартып реклама кылып берем да. Канча бесплатно же кандай? Өзүм барып тартканым азыр бесплатно жок да. Мен Ошо канча тарткан? Так. Мен сага сүйлөшөбүз ал жерде. тигин акчасын бересизби? Мен мына айттым. Жем базар тартайык. Канчадан болуп отур бuyakta. Келе мен карман айбеге байла. 27, 28'te. Ya. Bazı bilip dele kaldık. Dolar kavu kançadan bolot? Kavu 500. Ya. Kavu 500. Kavu 500 be. Şöyle 5. Biz de sürekli takip ediyoruz bu. 27, 28'te. Ayıp böyle koyacak bu boyu. Bilip dele kaldık. Şöyle bas. Elдер ушул алам. Жок, биздин подписчиктерти все равно сурайын берет да, баазын окшош болуп турса элечи каждый жума. Тартпайдым дагы тартпайдым. Арзанда коюмбу? Беде 300 экен да. 850 берем. Баазын. 850. 27-28 мына будайлар. Неме жүгөрлөр. Бияктагылар айткызда келбей калыптыр баалар. Бияктагы бир сурап коёкчу. Но мешектер канча болуп атыр? Эже. Бул канчадан? Канча дейт? 27, 28. 28. Булар 800-900 да? 900 экен. YouTube'ga da. Тарткан оо өткөндө да. Мына буюрса машина базарга баратабыз. Жемдердин баасында билдик. Иштеп койбойт. Неме сырттагылар базарды көргүзгө алгонду. Көргүзгө келет да. Сагынды да. Курттар экен жана бозо. Көп нерсе бар бул жакта. Kaç olur dedi? Cüce toktur. Böyle kaçadan? 250 сом. Продуктовый менен өтөбүз машина базарына. Продуктуну кече тарттым Покропадан. Ошо баазы башта ошондой эле бул жакта деле. Просто сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам да. Базар кандай болуп атканын.